ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru twabateguriye kuri umunsi wa kabiri tariki 17 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Leta ya Libani ivuga ko abantu barenga 2,700 bakomeretse, amajana 2 muri bo barakomereka cyane igihe ibikoresho byo guhanahana amakuru pages bikoreshwa na Hezbollah byaturikira rimwe. Haraheze indwi zibiri intumwa za M23 zigiye i Urwanda muri Angola kuganira n'umuhuza Joao Lorenzo ku njyane ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko yasavye ibiganiro imbona nkubone na leta ya Kongo. Kuri uyu wa kabiri mu Rwanda habaye amatora yo kwemeza abasenateri babiri bari basigaye mu batorwa. Tubafitiye n'ikiganiro n'igikino c'urunana muri ibiganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Amakuru yacu tuyahere muri Libani. Leta ya Libani ivuga ko abantu barenga 2,700 bakomeretse, amajana 2 muri bo barakomereka cyane igihe ibikoresho byo guhanahana amakuru pages bikoreshwa na Hezbollah byaturikira rimwe. Umushikiranganje jeje w'amagara Firas Al-Abiad yavuze ko abantu 8 bishwe nuko guturika, harimo umwana w'imyaka 8. Userukira Iran muri Libani Mojtaba Amani ari muri abo bakomeretse. Umushikiranganje wa Libani ajejwe kumenyesha makuru Ziad Makari yavuze ko ibyabaye ari igitero c'ubugizi bwa nabi ca Israel ku busugire bw'igihugu ciwe. Israel ntacira ivuga ko mu Rwandiko yasohoye Hezbollah yavuze ko izotohoza uko guturika kwabereye rimwe. Ko guturika kwabaye haciye amasaha make. Iran ivuze ko intumbero z'intambara yayo zirimwo gutahukana abanyagihugu bahungishijwe mu karere k'uburaruko bwa Israel aho Hezbollah itera ibisasu kenshi. Umuhinyanyuzi n'umuririmbyi w'indirimbo z'umudiho wa rap Sean Diddy Combs arererwa icaha co kuronka amahera ku buryo butandukanye n'amategeko no gushora abantu mu busambanyi. Yafashwe jo kuwa mbere akabaza kurenguka muri Senare i Manhattan. Umushingwamanza we wavuga ko aza guhakana ivyaregwa. Urwandiko rw'ibirego ruvuga ko kuva mu myaka iharugwa muri za mirongo Sean Combs yahohotera kandi akanashishikariza abagore n'abandi bantu bari bamukikije kumushikana ku vyifuzo vyewe by'ubusambanyi, gukingira izina ryiwe no kunyegeza inyifato yiwe. Aregwa kuba yarashinze ikigo c'abagizi ba nabi catuma abakozi baco kugerageza canke gukwegera abandi bantu mu busambanyi, gukoresha ku gahato ibikorwa biruhisha, kunyuruza abantu, guturira ivy'abarundi, igiturire no kubangamira ubutungane. Haraheze indwi zibiri intumwa za M23 zigiye i Rwanda muri Angola kuganira n'umuhuza Joao Lorenzo ku njyane ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko yasavye ko hoba ibiganiro imbona nkubone hagati y'uwo mugwi na leta ya Kongo, kuronderera hamwe inyishu idaciye mu ngimba no kureka kuyaga amasigara cicaro. Mukanya gaheze naganiriye na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 yari mu ntumwa za M23 zari zagiye i Rwanda. Ntangura ndamubaza icari kibajanye i Rwanda. There was a delegation of M23. Nivyo hari intumwa za M23 na AFC zagiye i Rwanda. Ubwa mbere ho nashaka gushimira President Lorenzo kuri ako kigoro ko kudahengeshanya mu kuronderera inyishu ikibazo c'intambara mu buseruko bwa Kongo. Mwasavye iki muri ivyo biganiro? There was only one point
on agenda was ceasefire. Ikibazo kimwe gusa nico cariko kirigwa, uguhagarika intambara. Twaravuze yuko hari amasezerano yo guhagarika intambara yumvikanywe ko itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu 2023 n'ubu akihari. Twebwe dushaka amasezerano na leta ya Kongo kuko ayumvikanywe ko mu kwezi k'umunani yari hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda hisunzwe ibiganiro vya Rwanda. Twebwe rero twasavye ko haba amasezerano hagati y'impande zibiri, twebwe na leta ya Kongo, kugira abantu babone ko izo mpande zibiri zumvikanye ku guhagarika intambara. Twasavye kenshi ko haba ibiganiro bitaziguye na leta ya Kongo, kuko iyo leta yarishe umugambi w'amahoro wa Nairobi. Uwo mugambi w'amahoro wa Nairobi wari watangujwe n'ishirahamwe rya Afrika, wari uw'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'imigwi yitwaje ibigwanisho yose. Ariko ubu iyo migwi yitwaje ibigwanisho uretse M23 iri mu gisirikare ca leta FARDC nk'ingabo z'intega bizoza. Hasigaye twebwe M23 gusa. Twebwe rero dusigaye dusaba kuganira bitaziguye na leta ya Kongo. Nibyo twasavye kugira dutorere inyishu amatati ahari. This ongoing conflict. None ko atari ubwa mbere mugiye muri ivyo biganiro kandi leta ya Kongo yanse kuganira namwe ikavuga ko ishaka kuganira n'u Rwanda, ubu leta ya Kongo iri mu biganiro n'u Rwanda, kubera iki muri ko murayihatira kuvugana namwe kandi yaranse kuva kera? Is no asking me what else. Nimwirirwe murambaza ico dushaka. Turazi twese ko ibiganiro na leta ya Kongo vyapfuye. Bitarenze ku ndwi iheze, leta ya Kongo yaranse indinganizo yari yiyemeje yonyene yo gusambura FDLR no kuvanayo ingabo zimwe zimwe nk'uko babivuga. Ubu barasokoye umukono bari bashize kuri iyo ndinganizo, ubu barayikuye ku meza. Ivyo bikwereka leta dufise ingene iteye. Ni leta sindabibazwa, ni leta ataco ishoboye. Ivuga ikintu uyu munsi ejo ikakivamwo. Nta na kimwe kiriko kiraba hagati ya Kongo n'u Rwanda uravye vyavuzwe nyuma y'inama y'abashikiranganje. Kubitwerekeye amakungu niyo dufata nk'icabona. Dusaba ibiganiro bitaziguye na leta ya Kongo kugira dutorere inyishu iyi ntambara, kuko dutegerezwa gutorera inyishu imizi y'amatati ituma hama igaruka ry'intambara mu gihugu cacu. Nta kibi kirimo gusaba ibiganiro bitaziguye kugira turonderere inyishu imizi y'aya matati. Resolve problem that comes from the root causes of the conflict. Uwo yari Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23. Turacagerageza kuvugana na leta ya Kongo kuri ivyo bivugwa n'umuvugizi wa M23. Umuvunyi w'abaharanira agateka kazina muntu muri Ukraine, Dmytro Rubinet, yateye ivyatsi ivyo avuga ko ari ikimenyetso c'uko ingabo za Ukraine zishe bidakurikije amategeko imfungwa yafatiwe ku rugamba y'umunya Ukraine. Ibi bije inyuma y'amafoto yashizwe ku mbuga hwaniro yerekana umusirikare wa Ukraine yishwe n'inkota. Kuri iyo nkota hari handitswe ngo for Kursk. Abahinga b'igisata ca BBC kigenzura amashusho kivuga ko aya mafoto asa n'ayafashwe vuba mu gisagara gito ca Novhorovidka kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Pokrovsk. Uwo muvunyi yavuze ko yabimenyesheje amashirahamwe mpuzamakungu ya Croix-Rouge na ONU. Kuri wa kabiri mu Rwanda habaye amatora yo kwemeza abasenateri babiri bari basigaye mu batorwa. Abasenateri bagomba gutorwa mu barimu n'abashakashatsi bo muri za kaminuza zitandukanye zo mu gihugu. Hashingiwe ku mabwirizwa ya komisiyo y'amatora, hagomba gutorwa umusenateri umwe uhagarariye kaminuza zigenga n'undi uhagarariye iza leta. Hagati aho 12 batorwa mu ntara zose bareba batangajwe by'agateganyo. Gusa ibyatangajwe bishobora guhinduka mu gihe haba hari abatarishimiye ibyavuye mu matora bakagana urukiko rw'ikirenga. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Nkuko byageze mu matora y'ejo, ayo uyu munsi nayo yabereye hirya no hino mu gihugu, ariko abera mu mashuri ya za kaminuza gusa. Mu gihugu cyose hari hagenwe ibiro by'itora 10 biri muri izi kaminuza, naho abemererwa gutora barabarimu cyangwa abashakashatsi bo mu mashuri ya za kaminuza zo mu gihugu. Komisiyo y'amatora yarayitangaje by'agateganyo abatsindiye imyanya muri Sena mu matora yabaye ku munsi w'ejo. Muri rusange nta mpinduka zigaragara zavuye muri aya matora, kuko abenshi mu batowe bari basanzwe muri Sena
nk'intara y'uburengerazuba 2 kuri 3 bari basanzwe muri Sena, uhagarariye umujyi wa Kigali yari asanzwemo, kimwe no mu ntara y'Amajyepfo aho 2 kuri 3 batowe bari basanzwe ari abasenateri. Ku basenateri 12 batowe ku munsi w'ejo, 2 bonyine nibo batari basanzwe muri Sena. Nyuma y'aya matora abiri akurikiranye, hategerejwe kumenya amazina y'abasenateri bazagenwa n'umukuru w'igihugu, bagomba kuba 8, ndetse n'abazatangwa n'ihuriro ry'amashyaka 4. Komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'iminsi 7 igomba gutangaza ku buryo budakuka ibyavuye muri aya matora, naho abatishimiye ibyayavuyemo bakaba bemerewe kuregera urukiko rw'ikirenga bitarenze amasaha 48 hatangajwe by'agateganyo ibyavuye mu matora. Urwego rwa Sena rugizwe n'impuguke benshi, bakaba baraminuje mu nzego zitandukanye. Mu nshingano zarwo harimo kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Abasenateri kandi bagira uruhare mu kwemeza bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu nk'abayobozi b'ibigo n'abahagarariye u Rwanda mu mahanga. Aba kandi ni nabo bashinzwe kugenzura amashyaka ya politiki. Nubwo hari abasanzwe bari mu mashyaka azwi, umusenateri yiyamamaza ku giti cye kandi agatorwa hatarebwe ishyaka akomokamo, bitandukanye n'abadepite bo bashobora kwamamazwa n'amashyaka yabashyize ku rutonde. Ubu ni saa 11:40 muri studio za BBC i London, ni saa 12:40 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru ya carabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Umugabo avugwa mu rubanza rwatangaje benshi mu Faransa yiyemereye ko yafashe ku nguvu inshuro nyinshi wahoze ari umugore wiwe, anarega bagenzi we bareganwa 50 kuba baramusambanyije ku nguvu n'ibigirankana. Dominique Perico wafise imyaka 71 aregwa ko yahaye imiti sinziriza umugore wiwe Giselle mu kiringo c'imyaka myinshi no kurondera abandi bagabo baza kumusambanya ku nguvu igihe yabataye ubwenge. Mu ntara yiwe ya mbere ari imbere y'uwo yakoreye icaha, yarasavye imbabazi, abihuza nuko yagize ihungabana rifatiye ku gitsina kiri muto n'ubuyobe atashobora kugenzura. Benshi mu bo bareganwa bavuga ko bibaza ko baba bari mu mukino wo guhuza ibitsina. Abategetsi bo muri Mali bavuga ko mu gitondo baburijemo igeragezwa ry'abantu bitwaje ibigwanisho kwinjira mu nyubako zikoreramo abajandarume mu murwa mukuru i Bamako. Abateye barasha amasasu yateye ubwoba abanyagihugu bo muri Faradi aho ico gitero cabereye. Ni inkuru ya Paul Njaye mu mva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Nubwo atari ubwa mbere Mali itewe n'imitwe yitwaje intwaro, amasasu yavugiye mu murwa mukuru Bamako yatunguranye cyane. Amashusho ya video agaragaza imyotsi mu kirere ituruka hafi y'ikibuga cy'indege cyo muri uwo mujyi. Igisirikare cya Mali cyemeza ko ubu mutekano wagarutse. Umutwe w'intagondwa Jamaat Muslat al-Islam wal Muslimin cyangwa GNIM mu magambo ahinnye wigambye ko ari wo wagabye icyo gitero. Uwo mutwe ufite aho uhuriye na Al-Qaeda watangaje ko igitero cyawo kidasanzwe cyahitanye abantu kinangiza ibintu byinshi. Igisirikare cya Mali nticyashoboye kugaragaza umubare w'abapfuye cyangwa bakomeretse. GNIM ufatwa nk'umwe mu mitwe y'abarwanyi ikora cyane mu karere ka Sahel, aho uzwiho kugaba ibitero muri Mali, Burkina Faso na Niger. Igihugu cya Mali ubu kiyobowe n'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwababanjirije, nubwo bakomeje kwizeza ko bazakemura ikibazo cy'umutekano gihangayikishije muri icyo gihugu. Igitero cya none mu murwa mukuru kigaragaza ko intego yabo ikiri kure cyane. Anya wo kumvirizwa ikino c'urunana. Nadine yafatiye Stefani imyanzuro ikakaye. Kwa Ruremesha bo babyukiye mu mpaka. N'urunana. None se ubu ni ibiki koko? Inka ndajya kuyikama ikiruka. Yagira ngo irahagaze nkakurura singira icyo nkuramo. Ubuse ni ibiki? Ubuse yabigiye gutekara? Reka. Inka narakama amezi 5 usubwo yaba itetse gute? Ushobora kuba utari kwita ku nka neza rwose. Ntazitaho neza gutese. Ntabwo uzigabura uko bikwiye. Niba itungo se ritariye ngo rihage urumva umukamo wava he koko? None se Rureme, ngaburira inka zimwe izindi nkazireka. Kibamba ntiwayikamya amata ahagije. Icyo ni nacyo kibazo.
kuki kibamba nayikamya amata asanzwe nyikama se nahagera ku iyi nka yabura kandi ari ikamwa menshi. ariko murebwa yire nagorwa pe. none se ubwo cyo kibazo mbajije nagisubiza ngo ikirureme. Subiza nyine. None se si wowe wirirwa aho ngaho, si wowe umenya amatungo. None se ubwatsi mba narabuhinze. Byagera mu zuba nk'uku nguku nkaguru n'ubwo abaturage. Igituma utaba inka ni igiki? Kereka hari nimvuga igifaransa naho ubundi ndarushywa n'ubusa. Nabivuze yuko nta tungo nkunda kurusha irindi ngo bitume ndigaburira ndi nyime. Ubwo rero gukomeza kunshinja ngo nsinyagaburira nukundenganya pe. Murebwaye. Ndakumva. Reka nze nkwereka ko atari ukukurenganya. Ndaje nge niyikurikiranira ibijyanye nuko amatungo yanjye arya, maze uzarebe ko itazakamwa menshi. Nta kibazo rwose uzabikurikirane nanjye uzaba nduhuye. Iyo mbere umunebwe ntunza hambese. Nzaba nkuruhuye se, nzakora ibyo wakoraga ndenzeho n'ibyo nari nsanzwe nkora. Nta kibazo tuzagurane nkora ibyo wakoraga nawe wite ku matungo maze tuzarebe ko ikibazo nshinja kizakemuka. Daro umusirimu nk'abo muturage. Reya. Uzi gushya wa mukobwa umusirimu usariye. Umusirimu nkuwe nawe mu nzira rwose. Banzuza ariko. Amakuru se we bite? Sha amakuru ni meza wese bitanye. Sha nanjye ndamahoro pe. Ndaho nyine ngiye mu kazi bisanzwe ariko rero tuvuga ibintu tubisubire. Urasa neza pe. Koko se? Goko. Sha darinzi ko ari cya gikabyo cyawe pe. Oya nukuri ntabwo ari ibikabyo rwose. Urasa neza pe. Wambaye neza agakweto ka bien, urahumura, urifite ahantu hose muko. Ego ko. Ariko noneho igisuku ufite. Yego ko mana yanjye. Umva. Kikaza cyari rurangiza ndakubwiye. Ubwo rero nyine urumva Patrick ugomba kumwongeza umushahara. Dore niwe wansirimuye. Nibyo? Wow. Ahubwo mugomba kuzamurirwa ibiciro pe. Umugudoro umukozi wanjye asigaye ari international. Patrick amaze kuba mpuzamahanga ku bijyanye no gukora imisatsi birazwi tu. Nyine tuzajya dusigana tipu. Pese wakoreye neza akamuha andi mafaranga y'agashimwe ku ruhande. Iyo ibyo ariko bimeze rwose. Nurisi ugiye we. Ntaba ngiye yandi se atari mukazanye. Ntubona ko ari amasaha yo kujya kwigisha. Ubwo sugiye mu kazi usa gutyo rero. Nawe ntugakabye ngo kabirizanye. Ubuse ndasa ntibyo kutajya mu kazi. Ni mpamvu numvaga ko rwose hari ahandi hantu wigiriye pe. Wasanga ari nko mu birori cyangwa nko ku ishuri ryanyu mufite iminsi mikuru muri bwizihiza uyu munsi. Nta minsi mikuru ihari, ni umunsi w'akazi usanzwe nk'indi yose. Sha warisobanukiwe pe. Warisobanukiwe rwose. Ibi nibyo bita kwikunda. Umukobwa muzima akavuga ati nubwo nta cyabaye ngiye kwikoraho niyatse nse neza bose babibona. Se shako nta musheringira ngo aranyatsa. Ntikurikiranye urumva ntazahirimbira nkasa na mayibobo. Kwitaho byo ni ngombwa cyane rwose kuko n'uwo musheri ntabwo yaza ngo abone usa nakavumbura amashyiga ngo kwiteho. Maze namwe mwafatishije mwamwiyitayeho nkaswe twe tugishakisha. Reba nawe wateguye kandi Chris wawe urabizi neza ko ntawe mu murwanira. Urakoze kumbwira ko nanjye nsa neza reya. Ese nta makuru ya gahunda za club yo munsi y'umunyinya we. Sha ahubwo gahunda irahari we. Nimugoroba dufite gahunda yo gutegura ibikorwa ahubwo nawe uratumiwe sha uze kuza. Shakire kiyo mbarara biteguye kera. Naho uyu munsi sinzi ko nabona umwanya, hari akagahunda mfite nimugoroba. Nta kibazo niba nta mwanya ufite rwose turahakubera. Nituvayo ndaza kukuvugisha nkubwira uko byari bimeze. Datami. Ibi ni bikira. Murebwaye. Karameye, ese ko wivugisha ni ibiki? Enda hano nkwereke. Ese kuzunguza umutwe bikugendekeye bite kwikaragira? Niko. Karame. Inkange yabaye iki? Ndabizi se. Gusa ndabona nta kabaraga ifite ubanza irwaye. Reba ahubwo n'ubwatsi bwose nayihaye ntabwo yariye. Iyi nkuru urabona idafite ikibazo? Ikibazo gikomeye cyane ahubwo. None se urabona ko izindi zaburiye zikabumbara zikaba zikeneye n'ubundi. None se ubwo nyine ntacyo wumvamo. Iyi nk'abagome barayihumanije. Reka. Ariko wabaye ute Murebwaye wabaye ute? Nyamara nuko mvuga ngo ntayanjye ariko iyi nka sinzima. Kuba nzima bwo sinzima kuko itungo ryose ryananiwe kurya riba rifite ikibazo. Ariko rero nanone ibyo kuvuga ngo barariroze rwose nabyo sibyo. Ese kuki udatekereza impamvu nyine harwaye iyi ngiyi ikamwa amata menshi?
kurwara kw'amatungo se si ibisanzwe ukwikamwa make yarwara ni nako n'indi yarwara wowe ukamwa menshi si urukingo rw'uko udashobora kurwara. ariko no kuba umugome yayihumanya birashoboka. Nabyo simvuze ko bitashoboka ariko tubanze twibaze ngo ese yayirogiye he? Inka ziba mu kiraro none se yayiroze ayisanze hano mu rugo. ugushaka se yakubura. ubu ntawe baroga bamutongereye ibihuhano bikamusanga aho ari bikamuzengereza. Murebwaye Karame, ntunyobye rwose sindumva umuntu watongereye inka. ubwo nyine niba inama yanjye wanze kuyumva icara ushyire akaguru ku kandi n'ipfu uzayihamba. Ntabwo nshyira akaguru ku kandi ndaje njye kureba veterineri. Veterineri savura uburozi ko iyi nka yarozwe n'ubwo udashaka kubyemera. ariko nkakuraho imbaraga zo kumbaza aho ngiye Stephen. Ntakubaza se hano ko ari kwishantiye y'ubwubatsi uje kuhakora iki kutari umufundi ntube n'umuyede. hano se ndi mu isambu yaso cyangwa ni isambu yawe umuze kuhahagarara. cyakora ugize neza urizanye reka nkubwire bibo bwa mbere n'ubwa nyuma usubira mu rugo rwa Nyiramariza kumusakuriza. Hayiwe aho kuba ushaka kunkangisha Nyiramariza nk'atari umugore nkabundi usaburetse. wowe si umugore wande ko mu bagore nashatse ntigeze ngushaka wowe. kunshaka se bivuze iki nushaka utarigeze unamenya ibyo birakureba. icyo nkuje ni ukuguhora unkangisha Nyiramariza nk'ahatabyaye indutiye nkabyara ndemeza urabyumva. icyo numva se ni iki ahubwo urabyumva ko utagomba kugaruka mu rugo kundurumbanyiriza umuryango. nabyumvise hanyuma se nziza kureba hehe nintaza mu rugo iwawe. Ndeba se undeba iki hari umwenda nkurimo uzasubire ku mugabo we Patrick. umugabo wanjye se waramunkingiye ubundi se ndaya yubatse mbaye ubwo nyine urugo rwarakunaniye uzasubire iyo wari waragiye cyangwa ukomeze nyine widandaze buraya nyine nkuko bisanzwe ubikora. ntunuke Stephen ntunuke urumva indaya ni Nyiramariza ubundi se wabura kumenya indaya gute nawe urinde indaya ziramenya na di njye ndenda yayimenya. hari aho wigeze wumva njya kwihambira ku muntu ngo agomba kunkunda byanze bikunze. ninde se wakwihambiriye wowe uri umuntu wa muntu yakwihambiraho kemura ikibazo cy'umwana wawe maze ureke amahoro ushaka ntayaguha. ikibazo cy'umwana nkemura se ni ikihe ararwaye se njye kumuvuza. hanyuma se umwana akeneye kuvuzwa gusa uzi icyo arya uzi icyo yambara uzi aho arara uzi icyo ikiwe. ubwo rero byose ukaba wumva ubikeneye kuri Stephen. none ko wowe se wagira ngo mubigende wundi subira kwa Patrick umugabo wawe sinumvise ko yaguteye inda. humura rwose abana bazakurana ntabwo azajya yita kuri umwe ngo uwundi amwihore. byo gututabira kurebaho iki kwinda atari yawe. niba ushaka amahoro wakemura ikibazo cyane ndemeza umwana wawe wabyaye. ese ko numva ushaka kunkanga niko ntagikemuye se wangira uti. ndafata indi myanzuro kandi nikubera mibi cyane kurushaho urumva. none reka kwereke ko iterabwoba kwa Stephen ritagera kure. ngaho genda ufate iyo myanzuro yawe njyewe nisubire mu kazi. za mpapuro z'inyandiko mvugo y'inama harya sinaziguhaye. wazimpaye nazibitse ariko disi nashimishijwe n'ukuntu abarimu ba hano bakunze club yacu sha Felicien. yewe nuko harimo abaturuka kure nta bundi bose bahizamo pe. na directeur wabo ahubwo yayikunze cyane uzi ko yambwiye ngo tumuhaye igitekerezo cyiza ngo nawe agiye guhita yishinga mu kigo cyane. numvise nawe kwigisha no gusobanurira abanyeshuri ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere bimuraje inshinga cyane rwose. kumutira ishuri ryo gukoreramo sugira ngo byigeze bingora Felicien. nagiye nkimusobanurira abo turi bo n'ibyo dukora ndamubwira ntitwajyaga duhurira munsi y'umunyinya none imvura yaguye harasa nabi ntararangiza n'interuro hati ntimugire ikibazo hano hari sare rwose. cyakora yatugiriye neza pe munsi y'umunyinya ntabwo twari kwicara mwari kuza tukajya muri salo de coiffure yanjye. anye saha rero reka nsimbuke ndabona baje kugutwara. bande baza se kandi iyi modoka ije hano se si ya bosi ubanza yaje kukurira munsi y'umunyinya akakubura. byashoboka ko nari namubwiye ko dufite inama ya komite club ariko se we kuki yasanze tutayikoreye munsi y'umunyinya ntampamagare. ahubwo se ko mbona yikomereje nye uzi ko atakubonye. nta muntu ubonyemo ra. we mbonyemo umukobwa ariko simenye uwo ari we. muhamagare se ataragera kure cyane umubwire ko aguciyeho. mwihoreye wenda wabona afite ahandi agiye kujya nkaba ngiye kumubangamira. hese kiriya nzira itajya kwa muganga kandi ikaba itanatahiwe nyamara niwe waje kureba. ntacyo mureke nambura arampamagara. ese uriya mukobwa bari kumwe buribonye ari inde Felicien. shanye mbonye imisatsi gusa ntabwo mwitegereje mu maso. ubonye adasa na Reyara. yewe sindebye neza kuko yari hirya gusa Chris niwe neza namwiboneye. uriya mukobwa ubanza ari Reya pe kuko mu gitondo twahuye kandi ni kuri yari yambaye neza neza
ikirenze kuri ibyo kandi umwanya wose twamaze hano dore ntawe twigeze tubona kuki atigeze aza se nahise nye ushatse kuvuga ko yaba yasibye akazi akajya muri gahunda utazi na sheri wawe simbizi reka tubyihorere ariko ubonye ari we nawe yabisuko niba ubifite rwose ko mu gitondo twahoze tubiganiraho mubwira ko yasutse ibintu byiza cyane ufite ubwoba se ko yaba ashaka kukubera akaberukanye nikoze Stefa kutaza ngo tuzamuke utegereje iki harya se nakubwiye ko nshaka gusigarana na wa mugore uravuga mukobwa jana se wowe nyine eze musigarana mukora iki kandi hari amadosiye nshaka gusigaramo baza kandi bigenze neza umuzamu akarangara nyine nahita nsinda igitego niba ari uko bimeze rero reka mbe nigendeye ngo usigare wigeragereza da nuko bimeze rwose yego ahubwo reka ndebe ivene ryiza umuntu yabirangirizamo ubundi nyine amadosiye nyarangize da ngaho gerageza rwose rwaje karamenga musho karame iki Stefa ko wikaze niki ndebera wa mwana wanjye aho nyine yamusize shaha ayiwe umwana wasinziriye aha ngaha se asaba mungu wawe na Nadine uyu ni Ndemezo umwana wanjye shaha mukangura umubazo wo bari kumwe Ndemezo shaha Karame ayiwe amakuru yawe kuryamye hano niho mama yansize ayiwe hanyuma asajyaye simbizi yambwiye ngo aragiye avuye i Nyarurembo akubwira se ko agusigiye nde yambwiye ngo mutegereze numara kubaka turatahana mpaye nka rwaje kare none se ko yakwicaje mu nguni aho kuza kundeba ukaryama ugasinzira ubu iyo ntakubona byari kugenda bite naryamye kuko nari nshonje mpita nsinzira nabizi usho akanjye karashobotse umwana ndamugira ntiko ntamutungutse mu maso ya Nyiramariza koko urabigenza ute Stefa mfasha turebarebe niba Nadine ntawihishe hafi aha mubaze icyo ashaka ko mufasha ariko agumana umwana ubu se rwose turarebera hehe Stefa nawe kubona amasaha ageze umuntu uza akagusigira umwana ubundi urumva ari umuntu afite aho umugabo aguye rwose ndarenza utwatsi rwose mfasha turebarebe hose rwose no mu bihuru byanze bikunze ubu ari hafi aha ngaha rwose ngo arebe niba koko umwana amujyana reka ngo ufashe dushakashake ariko njyewe numva nta cyizere rwose mfite cyo kumubona ndumva ntacyo mfite pe ngenda byizeye ko ari hafi aha ntabwo yajya kure atazi neza niba koko umwana amujyanye mu rugo cyangwa ari ayaha ariko mbere y'uko tugenda Stefa kamanze nkubaze uramutse umubuze burundu ubundi uyu mwana wamusiga aha ngaha mu ishantiye wenyine cyangwa mbwira rwose wamusiga cyangwa wamujyana mu rugo nguwo Stefano mwihurizo wowe se wamugiriye ihe nama naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu gikino cy'urunana mbere yuko tubasezera tubibutse incamake y'amakuru yaragize kiganiro cacu leta ya Libani ivuga ko abantu 2,207 barenga bakomeretse 200 muri bo barakomereka cyane igihe ibikoresho byo guhanahana amakuru pages bikoreshwa na Hezbollah byaturikira rimwe haraheze indwi zibiri intumwa za M23 zigiye Urwanda muri Angola kuganira n'umuhuza Joao Lorenzo kunjyane ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko yasavye ibiganiro imbona nkubone na leta ya Kongo.
amakuru twari twabateguriye uno munsi agarukiye ngaha jene yabashikirije ndi Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon ibiganiro bya biyobowe na Jacques Nitegeka mwakoze gutaramana natwe na Gahwane. Thank you.